Shubor naga Khlem jong Nongsan Hima. Kaseng Bharatiya Janata Party hakala sni ublay katayo kata ka arpau terik urempang arajar arpulai kalau ong bo menteri rang bakdo kari India Narendra Modi ula Shah khanglat ban Pynlong Jingïalang election hapi Sangma stadium kabadan hatura hau kerwok kubor ke BJP kala penrem jori ke Shah khang jo menteri rang bakdo kari ban Pynlong ke Jingïalang hapo ke PA stadium kabadang sudap shna shen hatura nakaliang unong aiktin kaseng BJP u Bernard and Marak ula ong ba u director jong katanat sports and youth affairs hapo ke jing petha jong menteri rang ba ke jela u kandet ki Sangma ula khangla de ke jing pendan kam ye ke PA stadium ula ong ru bakalong ba sngosi jor bo menteri rang ba do kari ula Shah pakhang mania kendu ela ki jong ki brio pat kani ke pen i ke jing shap ting jong kandet u Bernard ula ben rap ru da ka ba ong ba ki brio jong ke rilom garo kian pen i ke jing isi yo menteri rang ba ke jela halor kani Syuk Bernard lapan pauru bagi beriu jong kari luam garu kila terang banyak kendu yo menteri rang bakdo kari Narendra Modi banyak sengau sepang ke kabu hak roi kapar nak benta ke jela Meghalaya. Ula ong nalor ki jadbut ki ba ukandrat umut ban le kaseng BJP kan le kat balak ban penti kena ba ke Jingïalang hapadeng ki beriu ba menteri rang bakdo kari kan urlong. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kalipman kapor Congress ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Meghalaya ka jingsngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansakan tiu sha ka shiajar tingka shibenai kata kalong khat arjar tingka shisnem hakane ka apnyo trek urempang shan ya ka sap jong phi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC